Hallelujah. Cela sitawufunda amavesi lamabili, chapter number 3, 7 and 8. Bese siya ku Exodus chapter number 32. Sitawufunda lapho bazalwane. Sitawufunda verse 7, 8 and 9. Hallelujah. Nkosi yasezulwini nibusise. Sesingamthinza nje na 1 John. Hallelujah. Singamthinza nje na 1 John chapter number 3 verse lika 8 nelika 10 egameni lika Jesu. Hallelujah. John lo wangale na uyesambulweni mayibongwe inkosi. That's why ngithi 1 John. Asibukeni ngeExodus bazalwane number 3 verse number 7, 8 egameni lika Jesu. Jesus. Exodus chapter 3 verse 7 na 8. Smakathe wakhuluma wathi, sengikubone ngempela kuhlushwa kwebantfu bami labaseGibhithe. Senguvile nekukhala kwabo, ngikucindzetelwa ngiletindvuna tabo temsebenti. Ngiyakwati kuhlupheka kwabo. Ngako-ke sengehlile kute bakhulula esandleni semaGibhithe nekubakhipha eveni laseGibhithe. Ngibayise eveni lelibanti nalelivunzile, lelinelubisi neluju lwetinyosi. Lelive liyindzawo yemaKhenani nemaHethi nema-Amori nemaPheresi nemaHivi nemaJebusi. Hallelujah. Number 32 verse number 7 and 8, 9. Exodus 32 verse 7, 8 and 9. Smakathe wakhuluma kuMose wathi, nqandzeka wewuke ngobe labantfu bakho lo wabakhipha eveni laseGibhithe sebonakele. Sebaphambuke ngekushesha kuloko lengaba yala ngako. Sebancibilikise igolide bentalitfole lelidvuna. Balikhothamela balikhonda.
bathi made bathi Israyeli nanguNkulunkulu wakho lo wakukhipha eveni laseGibhithe. Simakathe waqhubeka wakhuluma kuMose wathi sengibabonile labantu ukuthi basive lesinenzamo lelukhuni. Hallelujah. Cela simbuke John. First John chapter number 3 verse 8 and 10. Johann wekuqala chapter 3 verse 8 and 10. Umuntu lowonako waSathane ngobe Sathane wona kusukela ekuqaleni kodwa indvodana yaNkulunkulu yedela kona lokho kucitha imisebenzi yaSathane. Bantwana baNkulunkulu nebantwana baSathane babonakala ngalokho. Umuntu longendi kulunga nalongathanzi umzalwane wakhe akasiye waNkulunkulu. Babthulari sibongele inceke yenkosi izwi lenkosi egameni lika Jesu. Jesus. Asasifunze verse number 2 ku Exodus 32. Verse number 2 ku Exodus 32. Aroni wakhuluma kubo wathi khumlani lamacici egolide lasetindlebeni tebafati benu netemadvodzana enu netemadvodzakati enu niwalethe lapha kimi. Qhubeka. Ngakho ke bonke bantfu bakhipha emacici abo etindlebeni tabo bawaletha kuAroni. Qhubeka. Wawathatha wawancibilikisa wase ubumba litfole lelivuna legolide. Bantfu bamemeta bathi Israyeli nanguNkulunkulu wakho lo wakukhipha eveni laseGibhithe. Leli lesizulu bazalwane ku verse number 4 lithi wawamukela ezandleni zabo. Wawamukela ezandleni zabo wawabumba ngengwendo wawenza abayithole libunjiweyo. Bathi ke nampa uNkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphula ezweni laseGibhithe. Abangcwele basentulo bali pathalelo ka awla tondololwa babo how luphekwe ogama lakho bayohalalisa bet Badunyiswe fanale eJerusalema
Empilweni bazalwane nginake lento lethi ngifuna kuyishare kini lelethi mawugqwalisa emaform alamhlabeni awugqwalisa emaform alamhlabeni it's either uapplyela umsebenzi noma uapplyela iaccount hallelujah thina lesinema account kunenzimana thide lapha wona bachazile thide lapha ine heading lenhle lethi your personal details amen uthi nawehla naletinto tabo personal details kufikela kuthiwa your nationality bese uthi I'm the South African hallelujah hallelujah basuke babuta bogogo ngalesilungu tawuva bogogo nceka ngoba silungu into yabo basuke babuta ukuthi wakuliphi live amen manje le ndlela lokubhalwa ngayo uyeva ukuthi lo muntu uyathi honorisha athi ngingumSouth Africa personal details amen namhla ke bazalwane bengicela siguqule imiqondo ye personal details sibuke umbuso waNkulunkulu amen kunetinto uNkulunkulu langivulele kahle wangiqaqisela wathi ngeke welunga embusweni waNkulunkulu uma empilweni yakho kusadominate tinto ta personal hallelujah it's so touching bazalwane kuyatsinza kakhulu kuthe uma sifike enkosini indzaba ya personal iyafa so njengoba ke sesikholwa uNkulunkulu wakuveta lokuthi ngimi la ngoba uNkulunkulu angethembile ngani hallelujah kuletha yena anjengoba enja wethembe ngalamanye amagama angikabaluleki but ngibaluleke ngoba kukhona nini therefore kumele ngikuvumele kwekuthi bufe bumine kodwa kuphile lento uNkulunkulu layibekile kimi ngenxa yena ngoba egcineni kwako konke nine nilibandla laNkulunkulu lokufuna egcineni niyawufika kuye ningimakoti lomuhle longanazibhimbi nento lengqolile lenjalo hayi kuthi niyawufika nodwa angiyona ibhodi lethi lizulu lingala kodwa ngithi mine kini asambeni sonke siye embusweni waNkulunkulu tinto ke letiningi sisashuqa abantu abakethu kwemphuleke kahle lokuthi before tendeke emlangeni tidlula mine timele ti approve ngimi hallelujah eningito letinto letenda ukuthi labaningi benu sigcine singabonanga ngeliso linye hallelujah ngoba personally letinto tisuke tidzingeka kuwe but the problem kungukuthi awusiwedwa ukanye nami kulendlela enimine ngifuna kuyawufika no matter tinto ta personal letikuwe tikwenta kwangathi ungangadvise ungiguqule nami ngivumelane kanye nawe ngitotsi ke mina lalela ngiyacela ungangihluphi ngifuna kezweni nakunetinto ta personal ungangi-involve kudometiso
Amen. Ngoba umuntu bazalwane ukholwa kahle nakunebantu lokunetinto labashaya stamp kudo ngaye. Ujabula kabi lo. Kwafika la utawufika ukuthi akakufuni uNkulunkulu lokho, umlimete. Ngeke aphenze futhi akuvisise. Naloko futhi kungamenda ahlubuka ayohlala ekhaya. Ngoba wena kunetinto lokukhulume kuye wathi lokhu angingeni mina kuko. Number 2 futhi nelive laNkulunkulu alikuvumi. Niqabene ngoba personally lo muntu ngebuyena letinto uma bekade dingalungiseka ngalendlela lafuna ngayo bekade uqhubeka akholwe nawe. But ulinyatwa ukuthi wena ufuni ukuvumelana naletinto. So bazalwane asinga adviseani ngetindlela lesibona ngayo. Mina empilweni bazalwane empilweni babekubhayi ngingilo muntu lobe nenhlanhla sengikhulume ngijike namhla. Ngilo muntu lobe nenhlanhla empilweni bazalwane tinto tasemhlabeni ngiyadati. Hallelujah. Ngimi nje phambi kwenu bazalwane ngiyile nyonini ngifunzile. Hallelujah. Ngifunzile metiso noma sometimes ungeke usikhombe isitifiketi sa grade 12 but ngifunzile bazalwane. Ngafunza ngaze ngendlula grade 12 ngafunzela. Uzungibona nje I'm a professional emsebentini lengisebenza kuwo because imfundo yami. That is personal. Hallelujah. Ngafunza bazalwane ngaqeqesha banginika tindondo tokukhomba ukuthi ngifunze ngaqeqesheka ngaphasa kahle. Ngabuya ngatoni kodwa umsebenzi ukuthi now you qualify. Ngathi bantu abakethu sengifunzile ngiqedile ngakholwa inkosi uJesu ngafika nasenkosini babemetiso ngaba nenhlanhla empilweni ngangena esikolweni sokufunzela liBhayibheli bazalwane ngalifunza bazalwane ngali understanda ngalifunza kahle ngaze ngagogotsa la ngigcine khona ngathola umvuzo ukuthi ngifunzile liBhayibheli. Angami njengomuntu longatati tinto ngingumuntu lotatiko tinto but there is only one thing lengehlulile ukuthi imfundo yami yaseBhayibheli imfundo yami yasemhlabeni noma yetemnotho ayitange abantu abakethu iliside lingekhathi la kunokuthi iliside but lingekhathi la liphile line competition. La phila line competition noma sengiqhamuka ngiphethe amavesi eTemple nako konke but lingekhathi lami laqhubeka basalwane laba nemsindo laqhubeka lalwa tindondo tokufunza sengidiphethe. Hallelujah. Jesus. Wasuya kuveta uNkulunkulu kuthi uma umuntu efika kimi uba sidalwa lesisha. Hallelujah. A newborn creation by the word of the living God through Christ Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. What's the education yelBhayibheli ayishintsha umuntu but equipa umuntu kuthi abe nenhlakanipho yokukhona ukuqoqa nebantu. Hallelujah. Angiyanga ngoba ngingakhona ukuqoqa ngebantu kodwa uNkulunkulu wayevele ayishiqilele kuthi ngibe sisebenzi sokumemetela tinto takhe tasembusweni wasezulwini. Ngenxa lelive lesiphila kulo nala kufuna masihamba sihle sikhuluma ilanguage yinye sivumelana kwanginkosa kwekuthi ngiyawuhlala edeskini ngistudishe liBhayibheli. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Kodwa kutange bazalwane lokho kungende ngibe ngcwele phambi kwaNkulunkulu. Kunaloko kwaphila kuliwa emphefumulweni wami. Jesus. Hallelujah. Jesus. Knowledge. Livule says 1 John. Ufunze verse number 8 and number 10. Stothandaza sis. 1 John chapter 3 Yeah. verse 8, 9 and 10. Yes. Umuntu lowonako waSathane ngobe Sathane wona kusukela ekuqaleni. Hallelujah. Baba sis.
Ngoba Sathane wenda njani bazalwane? Wendani Sathane wagwadla? Wendani Sathane bazalwane? Nje kona kuphakama nelizulu ungathi alisife. Uyathi kunetinto abazalwane ledembuleke kimi knowledge. Lokuthi sometimes indlela thina emaKristu lesenda ngayo na Sathane uba surprise. Jesus. Na Sathane uyatibuta. Silikholwa leli. Athi bengqondo nami. Kulo azange ngeneleli nasentweni lo yendako. Ngendlela ethuke ngakhona. Because don't forget ukuthi Sathane waqoshwa ezulwini. Tindzaba tasezulwini uyatata. Uma nje kuhlabela ingwababane uye emetiso uma khashana athi he nini bo. Kwanami lokhu. Jesus. Yiko ke sambulweni kuthiwa ungala kukaNkulunkulu lithi iBhayibheli umangalele emaKristu busuku nemina uthe uyakholwa lokhu nje. Jesus. Uma labakholwa ngoba nje ngibisele. Jesus. Ngono mina kunabo. That it's personal things. Jesus. Qhubeka sisi. Jesus. Kodwa indvodzana yaNkulunkulu yetela kona lokho. Yeah. Kucitha imisebenzi yaSathane. Seyikhona imisebenzi yaSathane. Jesu umsebenzi wakhe. Wangekade kutovula opportunities. Okutshengisa tiphiwo tebantfu. Kodwa bekade uqitha ngoba metiso siphiwo sakho it's your personal thing. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yiko nje basalwane nemuntu logula spiritual akavaleleki kuthema preach. Jesus. Hallelujah. Ngoba basalwane siphiwo semuntu awusengishito siphiwo semuntu. Yeah. uNkulunkulu uvetele ukube ngiyathandaza abazalwane. Ungivetele uNkulunkulu ukuthi empilweni yakho silindile ngekulunge ebuNkulunkulweni uma usenedinto takho. Once waba ngumzalwane wase uadopta tinto takho awusafaneleke kuba ngumzalwane. Ngoba ema personal things tinto takho tiyaphambana nebuzalwane. Hallelujah. Nikhona abazalwane. Ngicela kunibekisela nje abazalwane. Ngicela nje kunibekisela into lelula. Wela make kubhayi. Uyathi lento abathi cleavage. Yini cleavage sesa? Mafeti. Ukayati bazalwane cleavage. Bosho ukuthi uyathi mbaba sesa. Ngibalo ngangisitha bazalwane yini cleavage? Uvumile wathi uyathi mara akasayikhulu yini cleavage? A coin slot. Mama? Wokumanya kwebabela vele baleni. Yicleavage lento le. Mafeti. Emadodza nayo icleavage. Hallelujah. Amen. Icleavage bazalwane. Mina ngiyibone kumuntu wesifazane. Kwaqaqa la enhloko yami ukuthi yinto yakhe. Uma kuyinto yakhe akayicompete nalomunye. Ey Jesu. But yakhe. Senjongoba yakhe ngeke wayi-involve into yakho nebungcwele. Hallelujah. Jesus. Angathi noma namhla ngiyavakala akuhlangani basalo. That is why into yemuntu ayisebente emntwaneni waNkulunkulu. Hallelujah.
ngoba into yakho ithi wena Jesus. uthi noma uhamba uthi bayangibona bantu la ngoba into yakho. Yeah. Ngitomametela lokho nje kuthi uma nifuna kuhamba naNkulunkulu lahlani konke lokubhilonga kini. Anginanza abantu abangawufunze kangakanani emlangeni, but uma imfundo yakho iyinkinga kuwe rada ulahlekelwe nguyo kunakulahlekelwa kuThixo. Jesus. Ngoba umuntu lo nento yakhe uNkulunkulu uhambela kudze naye. Yeah. Lalela ngiyothandaza. LiBhayibheli lasifunza khona. Lithi uNkulunkulu wabonakala esihlahleni. Amen. Amen. La bekade kunengelosi khona lesivuthayo. Lithi iBhayibheli makabonakala uNkulunkulu esihlahleni lesivuthayo. Lithi iBhayibheli kwase kubonakala uNkulunkulu. Kukhuluma yena. Ingelosi yabonakala esihlahleni kodwa ayikhulumanga lutho. Kodwa lesikhathi Moses asonze lithi kwase kubonakala uNkulunkulu ekhuluma. Lithi wakhuluma kuMoses wamtshela wathi indzawo lasonzela kuyo isingcwele akakhuluma imphathatha takhe kodwa kunento lenemandla lengitholele ekugcineni lelithi ekukhulumeni kwaNkulunkulu naMoses Moses wase uyasaba kumbuka uNkulunkulu Jesus. ngoba kwakuNkulunkulu lebekade avele kuMoses. Kunemagama ke lesiwafundilela lelithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu ngivile futhi ngibonile enisengehlile. Uthi lalela Moses ngifuna kuye wabakhuphula bantu abami eGibhithe phephe noma phezu kokuqinzetelwa dinduna tabo Hallelujah. bakhishwe ngimi ngithuma wena uyobakhipha ngesandla sami. Uthi ngathi ngibantu abatshela ukuthi nguye uma uNkulunkulu afika kuMoses umkhanza Moses unetinto ta personal. Hallelujah. Jesus. Umuntu onetinto takhe unesizathu. Yeah. Yiko Moses nakasuka lapho ufika uthi yenkosi mina neGibhithe lengekhathi kunetinto etikhuluma kodwa langatikhulumi letingabhalwa lapho. Uthi ungathi uNkulunkulu akanaki kahle phela mina ngibalekile eGibhithe. Lento yokuthi ubalekile it was personal ayimfaki uNkulunkulu. Hallelujah. Uthi no angiyekelele boss kukhuluma kuhava. Uthi uNkulunkulu listen ngithe amen. Ngiza mina ngoba ngingabe ngikhona ngitawenda taba ukuthi uvakale noma ungakwadi because tinto ta personal atisebende buNkulunkulwini. Jesus. Asizuphe simbonyele la ku 32 Moses sawuna uNkulunkulu etule entsabeni. Hallelujah. Kuyolandwa indlela yokuphila kwaIsrayeli. Uthi uNkulunkulu kuMoses ngiyaqabanga sometimes abaningi abakunako. Uthi uNkulunkulu ye Moses bantu bakho lolo bakhiphele lelesizulu lithi knowledge bende sono ngako ke suka la kimi Jesus. buyelele kubo. Spiritual nibona le ndlela Moses asuka ngayo kuNkulunkulu kwangathi wasuka complainer. God is not fair. Uma baphuma bawela lwandle lolibofu behalalisa bekade kungebakhe kodwa nasebona Jesus. akusasibo bakhe Hallelujah. sebami. Jesus. Mighty warrior Jesus. kunginike isiqiniseko basalwane
sokuthi no matter umuntu angaba namingakho iminyaka kholwa kodwa ngenda sono akasasiye waNkulunkulu. Hallelujah. Wajuba Israel wonke uNkulunkulu alwe timpi walela Israel kodwa lithi wamduba wamdutshiswa ukuthi Israel is so ne personal things. Jesus. Hallelujah. Kwandekeni ngaIsrael. Little Bible metiso. Wathi lesikhathi Moses khuphuka anyamalala emehlweni aIsrael. Jesus. Le Bible lithi Israel waya kuAaron. Sihamba kanye. Hallelujah. Lithi wafika kuAaron wathi lo Moses wakhe akasekho unyamalele. Hallelujah. Amen. Njengoba ngekho kusho ukuthi akusakhonzeka akekho umfundisi. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, wonderful Jesus. Jesus. Something happened in my life. I know Jesus will make a way. Le Bible lithi bazalwane bakhuluma kuye ngoba sebane sidunga sokukhonza kusho mina kushizwe. Jesus. Hallelujah. But batawukhonda bani ngoba bona naNkulunkulu abatani. Bible lithi uNkulunkulu owathanda. Amen. Hallelujah. Wakhumbula sivumelwano sakhe naAbraham waya wabahluthu yayimetiso kunento le very powerful lelithi iBible noma kasho iBible lelembuleka kimi ukuthi lesikhathi baseGibhithe ngalesikhathi bahlupheka bebabancane lebekade babokufika lapha eGibhithe bebatalwa la eGibhithe. Hallelujah. Hallelujah. Njengoba batalwa la eGibhithe nakuyekela kumunya nje lempilo yokuthi kusigqila yayivela igijime ngale mithambo yonke. Pho bakhaliswa yini empilweni ya bamangaliswa ukuthi phakathi kwabo nemaGibhithe kwangathi kunemehluko. Jesus. Why kube nemehluko kanti kuthiwa thina sisive saNkulunkulu but emaGibhithe wo athandaza Bhali ajabule. Jesus. Hallelujah. But thina sithanda saNkulunkulu siqiniseteleke. That's why ngaMoses kwenzeka that miracle yokuthi athi ngede kwangijabulisa kuhlala esonweni kwesikhashana. Hallelujah. It's rather ngiyohlupheka nebandla. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. That's why ke lithi baya kuAaron. But sigcwele indumiso. Kodwa simbone. So siyakhumbula kwekuthi emaGibhithe bekahalalisa inala ikhiqike. Hallelujah. Hallelujah. Bathi kuye hey mfo sendele uNkulunkulu. Hayi sifuna kudumisa thina singene sigwelwe sifuna kudumisa sendele uNkulunkulu. Nayike into lenemandla. iBible lithi Aaron waya kubo. Angathi lokho kutawuvakala enkabini. Lithi Aaron waya kubo. Bona bathe kuAaron sendele uNkulunkulu wethu. Aaron akamendanga ngaphandle kwabo. Hallelujah. Waya kubo wadimanda emaqiqi kubo. Jesus. Jesus. In other words uNkulunkulu wabo waphuma ku personal details. Kwamele kusetshenziswe tinto tabo ukuze kudumisa kwabo kube ku line. Hallelujah. Lithi bona bamnika bawakhumula nasebafanene ngisho emaqiqi mina. Kanlive njani bazalwane? Jesus. Akhululwa nasemantombazaneni nasebafatini akuvakalanga nje ngemadoda kwathiwa abafana nemantombazane nebafati bakhumula bamnika lithi wawaqoba wakhalithona etintweni tabo kwavuka indumiso yokupraise tinto ta awungiva wena ungiva. Glory to the name of Jesus. Sanibonani makhosikazi. Hallelujah. Ngisho tintweni tabo Jesus. kwavuka indumiso etintweni tabo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ayivukanga ngoba lithole lalibende letima ngaphathi ngoba etholeni kwakunabo.
Jesus. Heavenly Jesus. Hallelujah. Lithi ba worshiper. Ungathi ngiyababona labanye abakhuluma ngetilimi. Ba worshiper. Hallelujah. Jesus. Hey yemetiso. uNkulunkulu ekhuluma nami mfundisi wami. Ithi lento la kimi. No matter what. Kwasho manyisa. Noma kungenteka ini empilweni yami. Ngisize Nkosi. Ngingabuboni bufundisi bubalulekile empilweni yami. Jesus. Ngithi ngqaki ibandla lika Kristu Jesu. Noma kungafika la ningibita khona ngempostoli. Kufika la ningibita khona ngadoctor ngoba vele ngisaya lapho. Ingana I'm a well educated person. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nomfundisi ofunzile. Khona lengakuphatha nami lokhu certificate sekukholwa. Which means akangibambi imetiso ukuthi ngenyelanga ningenza umqimbi ningiordaine ningifake esigqoko esikhulu bese nisibayetha Dr. ISMT. I am ready kuya nani lapha kodwa inkosi size mina basalwane ningahlali kuko because lokho kusho ubupersonal bami. Hallelujah. Siku sakho asisho lutho ngemnikati wempilo yakho kodwa siku sakho sisho ngawe. Hallelujah. Jesus. Jesus. Baningi labandlula la. Bathi sesi. M4. Noma ngase uyafuna ukukholwa. Ungalunga la. Jesus. Unani wena? Jesus. Kuthi ungafitha ukukholwa la. Buka letimoto letimela ngaphandle. Yeah. Ubuya la ngabo 1 kuya kubo 2. Ubuke nabaphuma bese uqabaka ithupisi yakho so ubuka lena abayigqoka kona abaphuma. Jesus. Kuthi uqualify. Uthi ngatipho leti personal. Glory to the name of Jesus. Ukuze tikwende ufaneleke. Hallelujah. Ayibonge inkosi. Jesus. LiBhayibheli lami lithi uthi uNkulunkulu benda sono. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ngababona ukuthi tinhlitiyo tabo netingqondo tabo tilukhuni. Abalungisiseki. Those are types of Christians banamhlanje abakholwa kahle banganazinto zabo. Noma sebakholiwe kodwa udumo lwasemva lobuhedeni busabusa kubo. Hallelujah. Jesus. Abathindwa. Phela nami nangumholi ngiyababuka lengikhuluma kubo. Abanye ngiyababuka ukuthi lo noma ngendani phela ngimikele nethi so. Ngoba nangingamthinza nje. Ngila ngiyawumva khona ukuthi umuntu unjani. Noma ngalova 16 days imbuke nje nethi. Ungalinyi. Because ukhonda netinvo dark. That's why just bahle angaba ne problem ahisho inyosi angasahlabe akukhondeki. Ngoba into yakhe ayisekho kuye. Hallelujah. Ibandla lanamuhla lilahlekelene naNkulunkulu ngoba lihamba nemfundo yalo. Jesus. Lihamba neju yalo. Emavikini endlule ngithi temne into lesilimete emakethemba. Kungukuthi uthi ufika kaMthene wakhanza kune Mercedes wathi ingcondo yakho nje yathi Jesus. pho besibobani. Jesus. Yiko today mabuka livangela namhlanje kunale competition ukuthi buya kuNkulunkulu aza kuniketa into takho. Tiphi? Jesus. Is this a Mercedes Benz? Hey, I receive. Is it a double storeroom house? It's a Jew. Lalelani bazalwane. Asipheleli la. Umhlabeleli wakuzalwa wasegogo waseziyona uthi amagugu. Hallelujah. Hallelujah. Ayo salema. Salema Tuleni. Imzimba. Isi. Imzimba nalenyama uya umhli izimbe. So the hips says
Lokho magugumatha lo ngaka. Ukuthi na uhamba la kona ukuhamba la. Hallelujah. Enkosini abantu abakhethe ulethe lokho nje. Jesus. Asihambi netinto tethu kokophethu. Hallelujah. Lona yangathi abantu abama ngisakhona ikhamba. That is personal. Jesus. Uyatuna nhlanhla. Kuthi bavule lithuba metiso lokuthi kukhondwa noma kungilesithathu. Yeah. Kuze kusonzethwe edude nawe. Umsebenzi wakho kukhipha personal things kuwe. Jesus. Hallelujah. Ngoba bubi abulungiswa ebubi. But lokuvuwa inhlito yakho angikuva ngikho kuko mina. Jesus. But sinqumo sakho lesikudrive all the way from Nashville satokufika la kaNyamaza utongitshela ukuthi ucela ipermission yokujola ngithi mina no instead emjolweni hamba epholweni. Jesus. Asivananga kwashube office ngathi mntanami as long ngiphethe lelivangeli lelithi kuyayiwe ezulwini ngaphandle kwesono awuye emjolweni. Jesus. Ngisho intombi yakwabo mina Hallelujah. Qetha sathandaza ngathi phuma mntanami uyophila impilo wedwa ungasekho mina kodwa liqiniso lonke nguniketile hamba uphile lo wahamba wayophila lo mntwana wayophila liqiniso waliphila kwathi ngenye ilanga ngamthuka ngena nababo wakhe la Jesus. wathi babe noma ngakholwanga nedi kuvuma nje kuyendlini enkosi ngithi it's just because asendi tinto ngema feelings. Hallelujah. Sitenda tinto ngomoya wokholwa. Jesus. Masifike kukholwe kunetinto lokubele tife la kithi kuthi made sikhona kuphila. Ngiko ke ningeke nisunderstand abantu abasha bekuthi ungambuki ngeliso lokumnabela ngeke walunga kuye. Noma ngisibahla hlabelela ngeke walunga kuye. Jesus. Hallelujah. Because lento leyo ikhomba inkanuko that is personal. Hallelujah. Yiko mina ngiyawathanda amahlodi. Noma ngazange ngisonzele eduze nawo Harris. Emadoda yakutshela athi nasekafuna ukugitha uma basoba ngangitshela kanqo. Ngawabona ngathi bavaya ba. Akutshela athi idlozi lami. Abakukhohlwa lokho ukuthi lento yabo. Ayibongwe inkosi. Netingoma takho uyadiva nje. Hallelujah. Hallelujah. Ya idlozi lami. Mayibongwe inkosi. Sizathu this thing it's personal. Ayimelekeleli kumuntu ukuthi personal. Jesus. Into yakho nje ayikusiti. Ubhubhuswa sono nebuhle bakho. Hallelujah. Jesus. Noma umuhle udliwa nathi hobodla demadodza phasejani noma umuhle sizathu tinto ta personal atikulekeleli. Hallelujah. Jesus. Bahlupha abantu abashada ngoba babona iMercedes. Jesus. Yekele ngikhulume inkosi, yekele ngikhulume boyingcwele. Hey enkosini basalwana uthi Paul salahlekelwa yiko konke ngenxa yokumazi. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hendela sathuthela ngakhona sili. Ngeke silunge sisi. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngikhuluma ngami ntwana nami ngiyenkodwa sebuntu nangidrive. Ngivela mthofu. That's personal. Ngoba na ungathuka umuntu akushayelisa kabi bese uba nebhadi bathi onarisha umngqwabo ekhaya kubo. Jesus. Bese uthi uJesu nathi ngomoya la kephanga angakholwa lo muntu. Angakufa lo muntu. Jesus. Mzala. Ngoba into lesilimete mabandla ethu laphuquke kakhulu. Siyacabanga ukuthi lizulu liphuqukile. Hallelujah. Wamlahla uNkulunkulu Israel. Jesus. Hallelujah. Jesus. Wamlahla so last of last. Thulari sasikhuluma la sathi yinye into leyahlukanisa Jesu naNkulunkulu. Hallelujah. Bible lami lithi wayegcwele tono tethu nemithwalo lithi kaNkulunkulu wamflathela wakhala Jesu. Jesus.
Hallelujah. Alikho likholwa bazalwane, alikho likholwa lelingakholwa uNkulunkulu nangalala ibhizinesi indodana. Hallelujah. Kude. Jesus. My God. My God. Alikho likholwa bazalwane lingathi likholwa ngalali nesati indodalo. Alishintshe izwi lakhe. Jesus. Limile litsimate bephakathi. Sengiphethe abazalwane. uNkulunkulu kwayimphula metiso kahle le ndvoku I think uNkulunkulu bekakhuluma nami bazalwane. What? Ubolinaka libandla. Wabona libandla lihliphika. Yeah. Wabona libandla abantu bahlubuke ebandleni. Abahlubuki ngoba kumele bahlubuke. Bahlutshukiswa ukuthi kubo kunetinto letakhele langatifuni uNkulunkulu. Jesus. Ngoba kwamila sona ekholweni liqala indlela yalo yokukholwa. Yeah. Uthi wena sisho ukuthini ukuthi abanye baqala ulendlela bayithola kumlingo ncingo abanye babona indlela entsha bafuna indlela hayi Nkosana abayobekezela asangikhuluma nani bashumeli sengiqina livangeli lethu loniwe ngithi Hallelujah. sithembise abantu inkhululeko nezono zabo. Uma ngithi mina noma ngiyekele yaseGibhithe ngikhulume yaseKhanani iBhayibheli lithi eKhanani kwangena only 8, if I'm not mistaken, 8 or 7 is 8 Jesus. webantu labaphuma eGibhithe. Lesiqumbi lesinye lesangena bantu labadalwa endleleni. Yes. Selekeleleke kule. Jesus. Sengiyawuthandaza kokophethe. Akangilekelele uNkulunkulu kule. Labantu letitukulwane taIsrael. Leletangena nalama member laselele bonke bafe baphelele ehlane. Bantu labadalwa endleleni. Bathi babadalwa endleleni batshelwa ngeGibhithe bayibonanga. Nonye umbhalo uthi batshelwa base batshelwa ngeJordani nelwandle lolbovu. Batshelwa ukuthi uNkulunkulu wethu wasiwelisa elwandle lolbovu sawela emhlabathini lomi. Kuvakala sebabuta bathi pho uphi lo uNkulunkulu wethu. Jesus. Impilo yabo yayakhelwe kunqoba kuphaya. Impilo yabo yayakhelwe kuphumeleleni. Impilo yabo yayakhelwe ukuthi asiphelele ehlane. Hallelujah. Bathe uthe uNkulunkulu siyazwela lamaParis. Jesus. Zwela maKhena. Hallelujah. That's why they continue ngalomqondo wokutalelwa kuyawungena. Glory to Jesus. Hallelujah. But namuhla umuntu nakangena lamnyango simthembisa inkululeko lengekho. Jesus. Simthembise tibusiso letingekho. Jesus. Mighty warrior. Hallelujah. Siphuma evangelini inqumalo labekade kushunyelwa khona kuthiwa buya netinto takho utathi ungaqedza kukhonza soyontsakwa. Jesus. Sikhule bazone abantu bancengelwa imembership. Mkhulumla ngiphathi God today uthi yena akahlanganyeli nelibandla Yeah. leliphile sonweni. Jesus. If there are things baholi bam lesitenda kuleli bandla letimqosha koNkulunkulu ku right akuphume tona kusale uNkulunkulu ekhathe ebandleni ngoba libandla litsinga uNkulunkulu. Jesus. Hallelujah. Akunandzaba ukuthi siyalamba, akunandzaba ukuthi imisebenzi ayikho, akunandzaba ukuthi ibody yethu yangaphandle live likhuluma kahle. Sinankinga naloko
kodwa ingqondo nefocus yethu ikulomdzala wetinsuku Jesus. so la ngekhona yena Hallelujah. so la ngekhona yena Jesus. hallelujah Amen. that's why iBhayibheli lithi wonke umuntu wenta sono ulungisela uyise ngeva buhlungu lamagama Satan kodwa Jesu makehliselwe emhlabeni wayotolamlela umuntu maqonzana nesono bazalwane yinye into letakwenda uqhubeke ugijima kuyimvombatana lenemandla ekukholweni ekhi utawusitwa ukuthi tonke tinto letinzuzo kuwe uthi shaya indiva ngenqa kaKristu Jesus. ngeke silunge metiso nasisaba ngepulpit Hallelujah. ngeke silunge bhuti ngeke Jesus. uma nje ngidathi ngingibhova amalangeni ngimla bishop niva ngami konke ngeke sifike la siya khona because that person there is no founder in the house of the Lord we found yinye nguKristu Jesu munye umlamleli phakathi kwemuntu nguKristu Jesu namhlanje nsamba abazalwane benqela semthandazweni sikhokhe nota personal yabona njengoba ngikhuluma so angikakhulumi konke mabaso Jesus. uma bekathi ngikukhuluma konke bongabuta bonke labo babela benetimoto lapho ubabuta ukuthi umfati makashayisisa imoto yakhe ufila kanjani hallelujah Amen. yiko bantu abakethu into lesehluleke sekholweni ngilento lokufuna sitoyikhuluma mhla ka9 babemlangeni nasidibana singemadvodza la naleti insizwa letikhululeke ukuthi uma ufuna ukuthatha umfati ufuna umfati lokholwako Jesus. ngoba ungafuna umfati ongakholwa lonela isimpilo yakho ngeulunge kuhambe ekholweni nemfati ongakholwa Jesus. Hallelujah. oyingcwele ngisithe Jesu sengathanda Jesus. Jesus. yebo oyingcwele lalela mntaka baba ngeke walunga esilindini noma bangathi umhle kangakanani mfana akungenwa enkosini netinto takho Jesus. Hallelujah. angathi noba ngiyengikhuluma ebudlapha abazalwane mhla ngishada mina ngatshela umkami nami ngathi nakusho ukuthi ngeke ngiye ezulwini ngenxa yakho it's right akuphele lendvonyana Jesus. emakhekhe agqole ematafula Jesus. ngoba injongo yami akukona kuyoshadela kutshengisa abantu ukuthi ngemfati omuhle Jesus. but kushada kwami kwakufulfilla noma kwakugcwalisa insawumpho yaNkulunkulu that's why noma ngihlupha noma ngasendeni noma ngabuya tathile noma ngaphuma ebusuku ngelithayela abhoboda hambe ngamcela kuNkulunkulu enjalo Jesus. Jesus. Hallelujah. ngeke ngisuke enkosini Jesus. noma ngahamba ngishiye bazalwane ngeke ngisuke enkosini Hallelujah. because ngiyathandaza Nkosi bulala tonke izinto tebumini empilweni yakho alikho likholo ukuthi na ukhuluma nalo uthi mine angendiwa Jesus. kusafuna sisebenze lapho bazalwane uvela ikholo bathi lidubile somfeni udubele always medisona kakhulu umpho okhuluma ngathi ngayise uyathuba Jesus. mari uyakholwa Jesus. Jesu Jesu yabona wena welcome unenhlanhla mfana wami unenhlanhla ngathi uNkulunkulu ngambonga uthini kulanza umfati eZayoni afika aphenduka khona Jesus. akholwe elivangeli litamlahlisa ifashion ikhona ibambeki imnanzi nawe wathi kahle na umfola ukuthi bekanjani angithi Hallelujah. wathi kahle ekuthombele bekade ishutho ukuthi bekanjani even lesi samlanza ngaso asifake lapha kule program wawubona wangathi inyoka ashulele lapha kuso ngasho ngathi Nkosi ngabe sitawufika la siyakho but emuhle Jesus. Jesus. emuhle Hallelujah. ethembekile Jesus. uNkulunkulu wenyama yonke Hallelujah. my Jesus. God my Father Hallelujah. my God my Redeemer Jesus. bafowethu empilweni inyama make Nkosi netitsitsako mntaka baba netishayako tekushaya uzukhumbula indvodza yakho lihamba yakushiya uqaba ukuthi sidathi sesisaluzama lenye sithi izwi lithi yima uqinile ekholweni nasenkosini nasemandleni ayo amakhulu Jesus. uphume la athi Satan angibuyi la Hallelujah. hlekisa ngami Jesus. lenyama nayingibhokele ebusuku ngisuke ngedwa sesemncane futhi mina Yeah.
yinye into lento akungahlaleki. Jesus. Sithe enkosini nemagugu ethu. Sathe enkosini nasalwa. Nemakhono ethu. That's why mina bashumeli belivla uNkulunkulu ngijatshuliswa nguJohane uyangimotivate nsuku zonke kwekuthi Johane wayekhuluma into yinye phendukani ilungisa indlela yenkosi iqonze yiphendukani kwaphenduka ba because akushumeli mine but umoya waNkulunkulu nguwo losiza abantu not mine. Jesus. Mina nginethinto dami kodwa uNkulunkulu unethinto takhe. Glory to the Lord Jesus. Uma uqabanga kahle bebangabuthana labantu babengaka bathi ulalela wena, who are you? Jesus. Yini lengaka lo yendini? Hallelujah. Hayi bazalwane. Nebe ngicela before sinikele nemali yethu, Jesus. before metiso sinikele ngetimo tethu, before Yeah. sinikele ngakho konke ngebathu abethu, Yeah. asicale sinikeleni ngathi uqobo lwethu. Jesus. Guqulwe yethu ingqondo. Ngoba bazalwane uyabaleka uNkulunkulu kubantu labangalaleli izwi lakhe. uNkulunkulu akathi ngisolo lesikhulu uma nje athi thandaza ungathandazi uyamelana nawe Jesus. ngoba you are not qualified Yeah. njenge born again Christian. Angathi namuhla basalwane kube bekathe kuya ngami libandla ngalibuka inzima yalo emuva kuthi la ngihambe khona how many potholes lendiwe budedengu bempilo yami. Hallelujah. But today ngithi Nkosi konke okusho izwi Jesus. nangu mina Hallelujah. inikela ngayo kuwe Jesu nginikela if sibuyele emuva even imngama masingahlala kahle dali Jesus. sibuke emuva. Hallelujah. There are things that send us qualified. Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Before God embule tinto kunetinto lasuka tibonile. Jesus. This message is not about you church. Jesus. It is about all the born again Christian. Hallelujah. Liyahlaba liyakhalipha metiso liyahlulela. I thank God ukuthi akabalahlanga bakaIsrael. Jesus. Nathi akasilahla. Hallelujah. Oh Lord my God. Jesus. Oh Lord my God. Hallelujah. Cela kuthandaza bazalwane. Jesus. Jesus. I remember Nxumalo kulento lesikhulumile mfo. Jesus. Ngibhuta kahle ukuthi emalobolweni kwente kanjani. Na ungichazela uqetha sengiyathandaza abazalwane. Lesixoxa sinemnguni. Kwatsona kubitwa tinkomo kulotshola kuyobe kulotshola indvodza kade ihamba bazalwane lenkulu emnakethu. This following week on Sunday. Maye ngiyakuncenga uNkulunkulu wami. Angishiyi Nkosi ngishiyi. Jesus. Uma ngifika kumnakethu Nxumalo sihlala phansi nathi kuye mina. Ngiyambekisela tinkomo tibe kanje nesintu tibe kanje. Khuluma nalo mnakethu ngithi kuyo yonke lemfishi yetinkomo umnaka letibitiwe. Kuna yinye inkomo lengayifuni ibe khona. Jesus. Ngikhuluma ngenzuzo phela. Icecebane lenkulu. Thina njengoba ushumela livangeli lembuso nami ezobrother I'm a preacher. Abamlobola umfana wakho ukuthi ungavuma umfana wakho ohlala emtini angashadi. That's the principle. Hallelujah. Ngoba letinto asendele abantu babethu wendele impilo yakho. Jesus. Ungaccount ukhawuntele sonweni ungenzanga kahle. Ngithi ke singiyathandaza bazalwane. Ngithi kuye kunaleti inkomo sevala mnguni bachazile naleti inkomo tonke bese kuba nelugege nelisula myembeti. Jesus. Angithi ngisho njalo mnguni Thombeni. Ngathi mina kulomnaka lungilisula myembeti ngitinkinga nayo but inkomo lenginenkinga nayo ngilelo gege. Yeah. Wathi awubhuti uyanciphisa ngathela nayo. Meaning yale ngomo yelugege yini? Wathi mina thangathi ngithukutha ngathi mina le lugege
ayifuywa mnakethu iyahlatshwa Jesus. ihlanganise emadloda akhaba umfana nemadloda akhaba ondvomo Jesus. thine ke Hallelujah. kambe ngadla inyama yolugege Jesus. awunikela ngayo Nkosi ngiyabita kholwa Jesus. akuhambi la kulula khona kuwe Jesus. ngathi mnethu esilongo sabatshela ukuthi ezulwini kuyayiwa lugege phansi Hallelujah. noma seyingahlatshwa kuleti insuku angithi bayimani kodwa yini umsebenzi wawo Jesus. angathi maketala ngakudlisa lugege mntwana kethu ngasimake ngangingadi ngangingadi sengidawushumela nabo labolobolwa nyalo ngithi lugege angiluvisisi iBhayibheli lami lithi kuko konke lokubonakala kukubi Hallelujah. ngithi ngabantu labadweqele emandla ekuphenduka that's why ngilomunye lofuna uphenduka ngadlisa maketela wami lugege Jesus. Jesus Jesus. uside ngitshelele bakamlangeni bana mhla kukuhle uNkulunkulu akukhumbulile uye emshadweni bangayibhidi ingoma yelugege Jesus. abamane baedele ingoma nabayifuna ingabi yelugege Jesus. because emntini wakho mntwana kufuna lizulu malingena lingathiwa lutho lingene ngala liyophuma ngale Hallelujah. ngoba livila uNkulunkulu lithi londo Israel akazela kalala Jesus. noma ngakwende anguprofeti mntwana msi noma ngakwendekile njengoba umhle sesibakushada athi ukuthi noma angaguquka abele heaven athi ukuthi washada umKristu Jesus. uhlala noThixo Hallelujah. hayi Nkosi Jesu uhlala noThixo noma Thixo uthi baba uhlala noThixo uyoba yiexample emphakathini Jesus. Hallelujah. siyakholwa le ntombazana Jesus. sasitiputa ukuthi utawuhlala lesiphe but ngenxa yemo ngoba bazalwana emshadweni it's a calling siyabitelwa Hallelujah. asikuyofulfilla ima feelings ethu Jesus. siyabitelwa so singahlobo Jesus. ngiqwele amandla okuphenduka noma ngayini Nkosi nelimethe impilo yami endleleni akazange uNkulunkulu amlahle Israel noma amqoshile Moses entsabeni the same God wahamba wabhukula nabo iJordan Hallelujah. the same God wangena nabo ekhena the same God lesimonele kangaka Yeah. Jesus. usenelithuba lelihle Jesus. asimhonorisheni bazalwane Hallelujah. sisumene simene ngetinyawo simhonorisheni sitothandaza inikela ngayo siyamhonorisha umdala wezulu Jesus winikela Jesus we give you Jesus we give you I Jesu inikela ngayo Jesu inikela ngayo uma inkosi ilungisisa umuntu bazalwane Jesus. imqala phasi iBhayibheli lethu lithi uba njengelibumbe esandleni sakhe Hallelujah. inkosi ikhiphide Jesus. in order to create something Hallelujah. that is special to heaven uma Jesus. kukuhle emehlweni akho gijima sitothandaza egameni lika Jesu buya ngosikatothandaza nathi usethwale ngemthandazo oyinqwele nginikela ngayo kuwe
Jesus of Nazareth. Sifuna lesolo silahlekelwa ngokonke. Jesus. Uma sifuna lesolo God ingmakhenika uphethe onke ama-parts. Moyingcwele ngisite nami ngisite. kabili umuntu angaphandla nesono abe ngumntwana waNkulunkulu nakafika kuKristu angaba ngaphandle abese ubitelwa kuKristu afike kuKristu aqhamuke ahulisa tindvo takhe letindvo takhe nato tifuna sikhatsi sato kuye Hallelujah. ngiko kumenda angakhoni kuba mningi kuNkulunkulu uyakhona futhi kunetisa tindvo takhe akakhoni bazalwane kubalansisa the spiritual person and the physical body esikhathini lesiningi nakugcwele tindvo takho na ungathi uyawabala emaphesenti la uNkulunkulu ajabula khona ngawe mancane emaphesenti la uNkulunkulu ajabula khona ngoba tindvo letiningi letigcwele kuwe ngileti personal ngileti physical ngilekumele uthathe isikhathi sakho utilungise ube ungadi ukuthi awuyuqedza kutilungisa uyose wendlule emhlabeni tingakalungi kunala kumele uthathe impilo yakho imikise khona ungayijikjela kuNkulunkulu letimbo automatically tiyalunga lolokwenda ube nenkani ungakhuteki ungafundziseki ungayaleki you are too personal noma timbo tingakhulunywa nawe personal but uyatithatha letindvo utidraw tilethe kuwe uthi bebasho kimi Hallelujah. kungoba upersonal that is why bazalwane na ungathiyalalela babemetiso nakufika tikhathi tetiqoliso utawulalela ukuthi timbo letiningi letisenda siqolise ngileti personal bazalwane Jesus. kodwa kamlungu siyaya noma kungaba matima njani kamlungu siyakhona Hallelujah. nami ngitophenduka bazalwane alikho libandla lelibhlungu njengelibandla lelingakhuteki ibandla lelingafundziseki libandla lelingasolwa libandla lelingayaleki hayi bazalwane kulahlekelwa ukuthi empilweni yalomuntu kudominate impilo yakhe than impilo yaKristu ungazumva bona tindvo letisenyameni that person is personal Jesus. akekho kumoya ngoba Hallelujah. umvulo kumoya katiboni tindvo letisenyameni lithi iBhayibheli Pawula ngalenyelanga kwakumele ayoshumayela kwaphakanyiswa libhandi la Pawula kwathiwa umnikati waleli bhandi leli la yakhona ngeke abuye batambulala ngoba Pawula bekakuspirit wathi ngimelwe kuyofa Yeah. Jesus. siyawathinga emakholwa latawubulala tindvo tawo kuze bazalwane athi andile kamajola sendlala indumiso ethi kwetinye embeti kusakhondeke kahle uNkulunkulu imbo le yenta uNkulunkulu angakhondeki kahle sihleli kakhulu etintweni tethu sitigadzene ukuthi kukhulunywe ngato silimale sambe siyophumula ekhaya siphindze sibuye sitse singcono lokukhomba ukuthi kude umsebenzi owendeka emoyeni wakho Hallelujah. likholwa alimala lithatha ibreak likholwa lihlabelela umhlabeleli lothi la engiholela khona ngiyomlandela Jesus. njengoba ulimala lite awukafiki kuJesu ngoba uthi lo mhlabeleli nginikela ngayo kuwe nayinikelwe abazalwane akunasikhathi sekuvuyilanza uyisebenzisa uphindze uyibisele awunamandla kuyilanza ngani unikele ngayo kuyo Jesus. nikele ngayo kuNkulunkulu uthi thatha impilo yami
nikela ngayo kuwe noma uNkulunkulu uyayihadlutisa ngani unikele ngayo kuye. Siphakamisa isandla bazalwane. Lekhathi enhlitweni yakho thani Nkosi ngakhe. Ngoba bazalwane lembo lesihluleko sakho sizama kudakha singakakhiwa nguye. Ungadakha kunala ufika uvuke ube nguwe. Lolo wakhaka ngasawendi umsebenzi. Lembo lesenda sikhonde on and off. It is because akusiNkulunkulu longelelele kithi. Sidakhile senda ngendlela lesifuna ngayo. Ena ngesifike ezulwini bazalwane. Ezulwini akuyi bantu labatetemako. Ezulwini akuyi bantu labafuna kuphathwa kahle. Ezulwini kuyabantu labatiko ukuthi akungenwa lene imithwalo. Angeke samkhonda uNkulunkulu ngendlela lesithandza ngayo uma uNkulunkulu atawuhlula impilo yethu. Siyathandaza. Siyakubonga babe wethu longcwele. Siyakubonga uNkulunkulu wethu lomuhle. Lesikwatiko babe ukuthi lithi livi lakho alehli lithe emhlabeni libiyele emuva lingakawendi umsebenzi. Sikholwa babe ukuthi bekukhuluma wena. Wasebenzisa baba inceku yakho wayendi loudspeaker. Baba wethu onamandla onke. Sifika la sigwedla khona matima. Ngoba sowusishiyile. Washiya ababeli bandla lahlala ekutamaseni kwalo. Lento ababele likuthandzako. Nanamhle emini babe egameni lika Jesu. Siphambi kwakho baba wethu. Siphakamise isandla tethu. uNkulunkulu wethu onamandla onke. Lithi livi lakho uyandlula etandleni. Uhlole inhlitiyo. Bese uyayiniketa njengekudzinga kwayo. Selimile babeli bandla lakho. Siphakamise isandla tethu babe siphakamisela kuwe. Hlola inhlitiyo tethu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyawuchitha baba umoya wekutendisa. Siyawuchitha baba umoya wepretendency. Siyawuchitha baba umoya wekwati singati. Siyawuchitha baba umoya wekuthi khona thine kanti babe sinikele kuwe. So ukhulumile babe mina phakathi kwethu. Silekelele uNkulunkulu wethu omuhle. Enhlitweni yethu ekuthuleni. Sinelithemba babele ukuthi siyofika kuwe. Uthi babe lomnye umhlabeleli bonke abanethembe linjalo bayazihlambulula. Bayalahla ntono nemithwalo. Nako konke lokubabambelelako. Ngithi laba babe sende Nkosi sibe ngcwele. Ngoba nawe uNkulunkulu losibitile ungcwele. Manje babe uguqule lempilo yekwati kwethu kwenyama. Kuze babe na ukukhuluma singalimali, na ukukhuluma singakhathazeki, na ukukhuluma sijabulele ukuthi wakhuluma kahle kulabantu lodidalele bona. Siyabonga babongcwele. Mile babe ibandla lakho phambi kwakho naphambi babe kwelizulu netingelosi. Manje babe wehle usezulwini. Usinze ngamunye ngamunye. Kuguqulwa nguwe babe. Ngeke kufane nekuguqulwa abantu. Yenda umsebenzi babe lophelele empilweni yethu. Siyabonga babe nasemini egameni lika Jesu. Ungamendluli babe naloya. Buka babe tinhlitiyo tabo. Baphe ngosemandla lamasha ekubuyela kuwe. uNkulunkulu wethu onamandla. Siyabonga Jesu. Siyabonga ngomoya oyingcwele. Siyabonga baba wethu. Yenda baba umsebenzi ophelele egameni lika Kristu. Fihla inceke yakho babe lokhulume ngayo egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen.